Kakinho ni lekai under 15 jong kan Nongjeri Presbyterian Secondary School Ribhoi kalawan phai shalayeng kum kakinho ki hero da kajingla apan khore ka nam champion jong ka Subreto International Cup ka bandu khulai yakni kakinho na priang buram hakat lingsuin Guwahati hagasi thoding da ki he officer katanat sports kajilla haringkat u MLA ka Mauhati ba Charles Marngar u badairu u president jong ka managing committee ka school Nongjeri Presbyterian Secondary School barki bahing hasem ki blasenran ya kakinho hadu hamadan Nongjeri Kani kakinhon kalayu aru ya kacing priang buram neki board pengat district ka Ribhoi ka office u district sports officer bat ka Khasi Students Union ha indoor stadium umlin pedan nongpo aswa ba kakinhon ka net ka office ka Ribhoi District Sports Association ka bala priang buram yaki nang ni kini kakinhon ba per kila sinran yang ni kakinhon ni lekai banyat bat ba hadu bandapoi hamadan nong Umenteri kami lekai ke jela ba Shaklir Wajdi uralai ben ai kublai marmet yakni kakinhon ha kajing lang pen kupuram ke bala penlong hamadan nongri kebelawan Shimenta da MLA kan nongpo ba Miral Bonds Aim u director katanat sports Didi Shira bat QA Chanjit Chetri and Trisselberg is Sama. Please come forward and receive a small token of appreciation from the Directorate of Sports in your affairs. Nidap da kajing so sarong ya lagi kon ya lagi para di bawah rai ke burung ni Andai kawe ke mengapa mengentukan fam yakini kena bangin day ia ka bangin perkat lane bangin kutno tanghang ni hoi ngidap da kejingkemen piadap da kejingkemen baklawan ra ia kanam nakam da yeng kesem kejelahi baru kowe lawan ra ia kanam nakam da skul andai ngidi bentang buru ikathong bahaba menta kasngi nilayo ia ka bangin kej uni uso bangidi ben buru ia takajing angut banang ni sakmat pan bintang yaikiu saprang bat kumno bangindang yaikiu saprang kalau bakumju kumbu pila praktis sakini kisinam gibala led hendang kam praktis susu hendang kam praktis arsa ba lingba kataka jing kristom ka jongpi lesi hakowi kesgi sedang yo kek susu yaki pindangan la bangonra yaka nam berkeburam nakam tak jela ka jugi ka bede pa kiwe ki tournament ki bakam he susu kalian jangan aktif kini bala praktis untuk income ni lah kai kong baca muak kami lah koi sakam bani ni kai pha bani yo esok ka jingjok untuk income ni praktis apa madan putih nantu pat ni telak ni kai pha ni kai kong baca muak bat ni koi sakam do dan ni lah koi sa selong kor le kai sket ni kai kong baca muak baik bani yo yang jingjok ni kristam yang jing praktis ni minat yang praktis bat slap hidupnya praktis baik bani kuat bani yo yang jingjok tidak ni rajinnya terbat ni manilah lekai na neka madan bat ni lah koi setting ni lah tentu pat baki we gitim baki we pati bakam he yang ni baki kamjrong ini yang dan sibun rajin terbat ni tu lemtai ni dan kita ka tim mani terbaik dan koi sakam kita de nak yang jadi ni pahe bagi lah supportnya nak kuat support pak yang koi hadukan naik ke khidmat kita paniyo yang naik jingjok men sibun panilaya lagi jingjok te padiki wegi sedinya ru pankinya kristam pankinya praktis minat bah pankin koi sakam